نور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وينبغي أن تغتسل في بعض الأوقات بنية التنظيف وإن لم تصبك جنابة وقد ورد الحث في السنة على الاغتسال يوم الجمعة لحاضريها فعليك به وهو كاف في التنظيف لكن في بعض الأوقات وفي جميع حق بعض الأشخاص. وإذا فرغت من الوضوء وكذا الغسل فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. وينبغي lan sayuco opo antar tasila yento adus sapa sira fi ba'dil awqati ing dalem setengah pira-pira waktu. Oleh adus biniyati tanzif kelawan niat nadhif bebersih. Wa illam tusibka halisnajan orang ngenani ka ing sira apa sing orang ngenani janabatun junub. Waqat warada lan teman-teman wis kuarit tumeka apa alhithu anjuran ngekerei anjuran fi sunnati ing dalam sunnah hadis alal irtisali ing atasi ngelakoni adus yaumal jumaati ing dalam dina Jumat. Sunnah li hadiriha kangge wong kang hadir ing salat Jumaah. Seterusipun Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad setelah nerangaki tentang kesunahan daimul wudu, kesunahan awudu, sangat dianjurkan dalam umat Islam kak dinto kaum muslimin adalah menjaga daripada wudu. Tentunya kelaban sunnah ben adab wudu. Karena siapa nampun banyak keterangan tentang fadilah daripada keutamaan mudawamah 'alal wudu, mudawamah 'alat taharah, mudawamah 'alal wudu, khususnya orang yang hadir majlis-majlis ngaji nikah, khusus orang yang masuk ke dalam masjid sangat dianjurkan untuk ingki beneka solat 2 rakaat tentuan di wudu lacu i'tikaf dalam masjid nikah. Nah, baca Al-Quran ingki apa boleh wajib hukumah, bahkan ngaji pun qiraatul Quran wal ilmi, mempelajari ilmu agama juga sangat dianjurkan untuk wudu. Nah, zikir dan lain sebagainya juga termasuk. Wa yang bagi antar tasila fi ba'dil awqat, dianjurkan kaula panjenengan melakukan mandi asiram amandi fi ba'dil awqat dalam setengah daripada pan baktoh, entah sekabina baktoh bani jami'il awqat, tapi ba'dil awqat sebagian dari waktu kaula panjenengan dianjurkan atau disunnahkan untuk melaksanakan mandi biasa, mandi abubung. Wa illam tusibka janabatun, walaupun keadaan orang ini tak junub. Jadi saya mandi saya dentek junub, saya abubung aja dentek junub. Mun tak junub tak abubung. Ya mun junub, mun waktu ada dia. Seminggu mon. Kadang sebulan ngalan mon je. Ngalak sebulan sekalian bulanan. Kisah dentek junub. Di sebagian waktu dianjurkan kaula panjenengan amandi asiram. Paham iki? Nah,
Napa niatah? Niat tanzif, niat bersih, niat membersihkan diri dengan cara mandi keramas, mandi abubung. Cak niat apa pun? Cak niat ngilangaki hadas, cak niat ngilangaki kotoran, cak apa? Cak niat ngilangaki janabah, cak yang tak junub. Niatah niat ase bersih. Gencer sampean. Niat nadhif, niat ase bersih anika dianjurkan fi ba'dil awqat ning setengahna bekto. Sehingga sebagian para ulama setiap asolat lima bekto mesti mandi keramas, Pak. Mulai zuhur sampai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh mesti mandi keramas. Niat saya bersih, apa? Karena ngedep dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ngedep dekat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para ulama begitu memperhatikan keadaan baik secara zahir atau secara batin. Zahir jaga, batin jaga, kalam pindah pakainya betul-betul bersih, betul-betul soceh, wangi, sehingga ngedep dekat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tenang. Khususnya orang sing ngelakonan salat lima waktu. Wa illam tusibka janabatun, walaupun tak junub, Pak. Walaupun tak junub, tetap dianjurkan salat mandi keramas. Naam. Waqad warada fil hithi, waqad warada al hithu fis sunnah. Karena ampun bada warid anjuran-anjuran dalam sunnah-sunnah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal ightisal yaumal jum'ah, mandi dengan hari Jumat. Ini termasuk waktu sangat luar biasa hari Jumat nih kah. Lihadiriha kang kui orang sehendak melakukan atau melaksanakan sholat Jumat. Kang kui orang bini, orang bini karena tak kewajiban hadir sholat Jumat tetap sunahaki kang kui orang bini, walaupun tak wajib orang bini nek hukum ngalakonin sholat Jumat. Terangaki oleh Imam Nawawi wa amma adabul jum'ati, termasuk adab hari Jumat nika debun Imam Nawawi nika. Dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 142, Al-Imam Nawawi adabu wa amma adabul jum'ati, adapun etika atau adab tata krama di dalam hari Jumat atau sholat Jumat, fakathiratun, sangatlah banyak. Minha, di antara adab atau sunnah-sunnana yang kipeneka yusannu, disunahkan kang kui orang sehendak melaksanakan sholat Jumat sunnah limuridiha, yakni bagi orang yang hendak melakukan sholat Jumat, ay arada hudurul Jum'ati, bagi orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat, ghuslun, mandi sunnah. Jabun Imam Nawawi kang kui orang sede tengah sholat Jumat hokoma sunnah aman mandi keramas, sebenarnya mandi biasa, mandi abubung, Pak. Ya abubung ya sampuan malero om, abubung tak sampuan ya tambah bedeg bauna. Sambuan asabunan omro om dengan hari Jumat. Wa illam tajib alaihi bal wa in haruma alaihi al-hudur, bahkan sekalipun bagi orang yang tidak wajib menghadiri sholat Jumat, bahkan sekalipun haram kang ki orang si hadir Jumat. Contoh orang bini tak wajib sholat Jumat, apa tak sunnah mandi? Tetap sunnah. Jadi bumbu walaupun tak hadir sholat Jumat, bumbu sunnah akramas ning hari Jumat. Wa in haruma alaihi al-hudur, walaupun orang bini nikah haram hadir sholat Jumat, lo mak bisa haram. Contoh keluar dari bungku tak pamit dari selake tak ada masalah, selake ngocak cek sampai ban keluar dari bungku riah,
Kakek mon keluar engkau tak ridho, berarti keluar orang bini dari bungkuan nikah hukumah haram. Walaupun haram kan orang bini keluar, bini oleh keluar, haram aki keluar bi selake, tetap sunnah aki mandi dengan hari Jumat. Bini karo tak hadir, tak wajib solat Jumat. Bahkan orang bini seharam keluar sekalipun tak boleh bi selake, karena selake tak ada, tetap dianjurkan untuk melaksanakan mandi keramas orang bini, walaupun tak boleh keluar bi orang laki, tetap dianjurkan untuk mandi keramas. Paham kerjaan gue lagi? Isoro bini na pandi, cek sampai netok pandi sekali-kali bini pandi kia. Campur abu tomang dan apa malah semua ngethirapnya. Nah, orang bini seharam keluar ki beneka orang bini setaulah izin ka imra'atin bi ghairi idzni haliliha alal mu'tamad. Secara mu'tamad orang bini sekeluar tanpa pamit dari orang laki, otabah kita oleh halal dari selake, maka haram hukumnya secara mu'tamad. Pendapat saya paling kuat, walaupun keluar kelak haram, tetap anjuraki dengan dalam compok kelak orang bini mandi. Engkau mandi demam dedek songai ya nyama keluar pak medek sunnah keng wong ngelakonin barang si haram. Sampian keluar dari compok tak pamit ke selake ni ke hukum haram, karena selake tak ngoleh sampai keluar dari bungkuh. Ternyata orang bini makun keluar, maksa keluar tocuna mandi ya ngambung jeding kata tangke masalah jeding TV lah tak ada aingah ngambung ada tetangga keluar tok ni kan haram, karena tak boleh izin dari orang laki. Hari nyaman lah mele buter muang tompeng mele buter, tompengnya buang buternya pele, artinya medek barang si sunnah tapi ngelakonin barang si haram. Adapun bektona pendapat Imam Nawawi juga, wa waktuhu bektona mandi bila, apakah harus mepet Jumat, apakah harus 1 jam sebelum Jumat. Wa waktuhu ba'da fajrin, adapun bektona sunahaki mandi Jumat kan kui orang si hadir Jumat ai ba'da fajrin ki peneka setelahna fajar, ai ba'da tulu'il fajri as-sadiqi ila su'ubil khatibi 'ala al-mimbar. Mulai fajar sodik, yakni mulai fajar sodik mulai sopu ampun sunahaki sampean mandi untuk sunnah Jum'ah. Tak harus jam 10, tak harus mepet ke Jumat. Mulai mari pejeng sopu masuk waktu sopu sunahaki orang sing ngelakoni salat Jumat sunahaki mandi mulai waktu sopu sampai bila hatta yas'ab sampai ongke su'ubul khatib, sampai khatib ni ka ongke ke mimbar ni kah. Mula khatib ongke ke mimbar berarti tak sunnah mandi kan ku orang si hadir Jumat. Tahu sama mandi cukup wuduk langsung berangkat pun. Ampun tak sunnah mandi. Mula khatib ni kah ongke ke mimbar, karena malaikat ni kah setiap labeng masjid ni kah beda malaikat tukang nyatet pak. Labeng masjid ni kah beda malaikat tukang nyatet buku absen, buku hadir. Fulan bin fulan dicatat hadir, fulan bin fulan hadir dicatat. Keng mula khatib ongke ke mimbar tutup buku ni. Buku itu tutup walaupun sampean datang nengada barisan pertama, tapi khatib ampun ongke ke mimbar sampean tak catat hadir Jumaah. Tak boleh kencirna. Ngicap mepet bi khatib sampean mun tak imam mau tak takbir tak jalan. Aja ke iya dingaki apa kasan? Sabbihis lancung kinangan. Anu kasan apa kul ya ayyuhal kafirun cepat bentar. Polan ki sabbihis ki ambu. Mencek sarana telu salah seminggu sekalian ke masjid. Au ila firaghi au ila faraghi salati. Atau baktona kak dinto samarena salat Jumat fujar ada baktona. Jadi pada sebagian ada bu bila khatib ni ke mimbar pun tak sunnah hukum mandi, pada ada bu tetap sunnah. Sampai bila? Sampai fujar salat Jumat. Terserah sampean ngalkan sagama. Kemun kira apet mepet itu sama mandi. Minyak rombo banyak. Wa takribuhu min dhihabihi ila jum'ati afdalu. Sedangkan sampean mandi mepet deka berangkat ke masjid. Sampean berangkat jam berapa biasanya ke masjid? Jam berapa?
Setengah 12. Aduh ya magaya setengah 12. Sampean berangkat ke masjid saumpama jam 12 kurang 10 menit saumpama. Maka sampean sunnahna afdol lah amandi sekiraah ada andan Pak, ada jedah. Mari mandi langsung berangkat. Tahu sambu rokok kade, ki nginom kopi kade, ki nom nginoman, ki ajan doman. Mari mandi langsung berangkat. Nika afdol lah. Sepaling utama. Semak dari berangkatan sampean, semak dari pemberangkatan ke masjid, ini lebih afdal daripada sampean mandi pagi, karena pagi diki ojeng boleh. Atau jam 10, diki jam 11 ki ojeng boleh. Jadi sekira ojeng ni kata ada abak ki betul-betul seger ben boro om. Jadi kita lak semangat tah. Mula Jumatan bu bula buun judum mula kula aja. Jumatan bu bula buun. Naam. Apa mak lebih afdal di annahu afdal ilal maksud min intifa'ir rawahil karimah, karena saya maksud daripada mandi Jumat peneka terkait kelaban tujuan ki peneka untuk menghilangkan bau setak nyaman. Tadi mun sampean mepet ke adzan mandi buru 2000 ngono berkah apa luan boleh ya bukan meng boleh sila perluan boleh. Tadi sekira santai. Mari mandi berangkat won. Rokok je sabe kente siwek. Male tak bu ap, male tak bu bekoh. Allahu akbar punapun bu bekoh. Sikatan, mari sikatan boleh cek ku apa boleh lah berangkat ke masjid. Mari Jumatan somot papol jalan berempat rokok setengah pagi pasanggap bimun parlo siapa keluar rokok sah. Pola kentok ngoko sampean. Nah, neka kesunahan ning hari Jumat. Sampai ning ihya neka beda orang atokar ning hari Jumat, Pak. Orang atokar ning hari Jumat neka pun coba sahara. Berarti tak menghargai hari Jumat. Situng saat beda orang atokar ning Jumat, kadik setretanan, salah setretanan ki atokar. Kena atokar tok neka pun le coba. Atokar setretanan wa ning hari Jumat atokar teti. Imam Ghazali ada bu, beda orang selebih cubaan bi areng-areng, bi orang satokar dengan hari Jumat, atokar bi tretan dengan hari Jumat, beda selebih cuba dari penjiriah. Saya apa neka? Orang saya antara ke solat Jumat, king tak mandi dengan hari Jumat. Lebih cuba tenempeng orang atokar bi tretan nah, tokar dengan hari Jumat. Saya neka orang saya antar Jumatan, king tak mandi. Coba sarang tak mandi Jumat. Padahal sampean biasa tak mandi lah ketara toleh dipotong kan. Jadi biasa aki mandi lebih afdol lah menjelang berangkat ke masjid. Anika afdol untuk melaksanakan mandi hari Jumat. Niat kalau berniat ase bersih, biniyati tanzif kalau berniat ase bersih. Terus napa boleh? Anika juga tak kalah penting bila pun mari mandi hari Jumat atau mandi semarena mari wudu, setelah wudu juga setelah mandi disunahkan ngangkat tanang du kelaja tebde bere doa Pak. Derma tuana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terserah banyak riwayat saya narangaki doa. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Sunnah ngangkat tanang sampai ke telak kelencep pernah. Nah benih doa sini kah khusus doa semarena mandi hari Jumat atau mandi di luar hari Jumat atau doa semarena wudu. Tapi ongku sampai nolena doa neka yang ka ongku tanang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin sampai katelak sekira katelak bulu kelencep nang sekira katelak ngangkat tanang. Teti ada iya. Tak patah niat berarti. Sampai dari beri orang apa boleh ada iya. Allahumma ja'alna wa Mosok doa model dia. Jadi kiblat orang doa ni kan ada di atas.
Benar Gusti Allah berada di atas. Kiblat orang doa ngadep di atas sebagaimana kiblat orang salat adep dak bare. Orang mau napa jeung adep dak kiblat. Kiblat ka amma adep dak bare adep ke Ka'bah. Doa ki sineka. Demam mau doa ngadep kiblat ada adep di atas. Allahumma wah. Salah kami tot tua. Kata raja tak pate mandat dengan doa ni kan ya. Kula paling cermat orang tak ngerekan ke doa ni kan. Mukhul ibadah doa. Doa mukhul ibadah karena doa ni kita otak ke ibadah pak. Ibadah apa bi mana ada doa ada otak berarti. Ya, tadi caru kepuru mari solat doa. Mari wudu doa. Mari mandi deki cecel tak hafal tu na sampean. Ha? Ki tu maturaan bela. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, tetiaki orang saya tobat, tetiaki orang saya soceh, tetiaki orang saya orang Allah maj'al min tawabin, tetiaki orang saya tobat, wa ja'al min mutatahhirin, tetiaki orang saya soceh, wa ja'al min ibadika san, tetiaki orang saya soleh. Masuk karo sini kata apa lah? Ya Allah, tetiaki orang saya ahli tobat, tetiaki orang saya bersih, tetiaki orang saya soleh. Karo sini kata adep ke kiblat doa cek sia-sia ni kah larang ilmu ni kah pak malai bedolin namun sampean tak elakon apa piten bereng saya tak ngaji sampean tojuk dengan kantor niat ngaji niat ngelakonan nah tikelnya cel kada sekalian we de kita perkara laku kelopai tak apa-apa lah kira orang nyecel we mun aja tak cudu cek beli boleh kada itu Mentermu kita ilmu manfaat. Amin. Nah, nikah sunnah-sunnah yang hari Jumat. Lebih dari nikah ki banyak, Pak. Nikah saya teng-teng bae lah, masuk berek karo mandi. Saya tak berek karo mandi. Engki mun sampean suruh aku gulu tanah. Sunnah haki yang hari Jumat alu gulu ning tanah pantas. Yang kada mandi. Tak burung sampean ki bersih betul. Kelampian pote saya bersih khusus ning hari Jumat. Cek kelampian tik batik mun Jumatan. Apa boleh bertulis nak ajinomoto ke Jumatan ya tambah taswis ni kan mengganggu dua orang yang solat hukum haram. Akhir orang macam tulis na sampian. Apa je tulis ni pun. Bodoh saya tulisan sabun ning kelampin orang ni ke Jumatan. Opo ndelok tak culek motor e. Opo macam kereng. Apa makling jelingan colak mata aja jan. Apa? Ki neka mun taswis bisa aku ada orang artinya aganggu ke khusyuk orang bisa haram hukum. Ya kelampian pote we bahkan sebagian guru neka ning hari Jumat neka cekkan pakaian lah. Saya tak po dia. Sandal putih pak. Ning hari Jumat ni sandal pote, surbana pote, jubana pote, sampai sandal pun harus berna pote, tak kelem berna lain. Khusus ning hari Jumat. Untuk Jumatan ni lah, deki ni lah. Ning hari Jumat ni kah? Al Habib Umar ni sini kah? Habib Umar bin Hafid ni kah? Kelampina pote, imamana pote, surbana pote, ridan pote, sampai sandal lah berna pote. Khusus ning hari Jumat ni. Salala kelampinan panda. Mun pe mau ngawas letak mandi. Repot rengak nikah ya. Akhir orang medem benih mantep kasa Allahu Akbar bismillah. Tak kuat dak bau ni sambian. Ngaku keng mantep. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku mantep je teleleng petelengan saya de. Bener je tak kuat bau ni je. Seneka. Jadi perlu umum ke masjid khususnya hari Jumat nikah. Raja kencir nama. Cuba orang tak mandi hari Jumat nikah. Cuba banyak ancaman-ancaman. Bukan kui orang saya tak mandi ning hari Jumat ni bahkan lebih cuba ring tempo ngareng atokaran ning hari Jumat bi atokar bi satria tanan kadik ning hari Jumat ane ke ki cuba orang si berangkat ke masjid hari Jumat si tak mandi. Nah, deki mandi mula mandi mari wudu ban mari mandi angkat tanang dukul aja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas salihin. Jauh berangkat ke masjid.
Wis cejuk toju boleh lah. Engji, termoga tetel masih manfaat, termoga bisa ngelakonan nah. Amin Allahumma amin. Wa alaika bil muhafadzati ala adabi sunnah zahiran wa batinan wallahu alam bissawab. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Fasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.